Dumela. Mo ki speak in. Mo SABC 5. Dina langa ki Messina. Today Remo Plaza ko venda. Una le ntate mongwe na le problem ya ditina. O la reka ditina ko dididi. Hona jwale sona le di problem. Akere ha ba yo reka a ba re bolele. Ha se ba na le mathata ba re founela. Speak in. Re bolela le victim. Ba re mothata ke eng ntate? Ndo ya hangeni dididi ka factory ya Borita. Ndarengiselwa zvidina nga makhadzi na mazwale chenda badela hezwo zvidina na namse a zwi deliviwa so ndo fanela ba speak in uri kha vha ḓe vha nthuse ri hangeni dididi nne ndi wane tshelede yanga muraho zvidina zwa rita a thi tsha zwi ṱoḓa ngori zozo na tshigomboza vho mpha zvidina zwavhuḓe ndi madina hone ndi mabumba hala mahulu u tori pati nyana muraga wo fela zozo na tshigomboza vho no mpha zvidina kha rita ndi khou ṱoḓa tshelede yanga muraho zwino vha speak in ndi khombela thuso ndi nga zwo ndo vha foinela o tshori wena o tloa ka triple story ka ditina tsele tsa go dididi tsele tsa masodi zvidina zwa zozo na tshigomboza a thi khou tou vha favor tshidina tshe vha mpha tshone ndi tshihulu tshi nga direde dza tshigomboza tshitshile tsho khwaṱhesa tshoswa tshi tonga zozo a tshi khou tou bva u swika fhano Afrika Tshipembe tshoswa re a leboha rena re tla le bona re sa ya ko dididi